suwung iki mencapai. Semua kanto nonton. Ya kan ngoyong. Cek cek cek. Cek cek. Cek 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 cek. Cek. Aduh, geles nih. Mantan. Geles yang sabah malah pedalam ibu-ibu nama dadah Diki. Cek. Aduh, didang tidak badan Diki. Salut pisan nih ring damu hiriki panyak idodane. Pamekat panjang Brahmo nih waduh. Soalnya begini di anu aduh. Aduh madannya pak ini tuh. Aduh. Menyang Brahmo di muka nek cenik jeno dorena ane gede ane landung. Kewah di pesuwe. Ane di muka pada di bawah pasti kene. Ane model landang. Lah palu timbal. Aduh, tapi semangat luar biasa nih. Aduh, udah ngayang. Tepuk tangan ke Panjang Brahmo nun. Ada nak yang buku nih. Kan goang bos bebeki masih. Pahal udah dilangse marah Panjang Brahmo si malu dapat kene mau kenyang. Enggak mau. Pelonge kong lolot lenong. Ada nih paling lantang jaro tinyah mesti menglebu gulung. Aduh. Tapi walaupun gentan tidak mengurangi rasa bakti ya. Enane PKK entan ajang renteng ke Panjang Brahmo ya niki bisa sisian kalang niko dadi nggih. Tapi langsung sisian ngereh tuh langsung wah. Aduh. Angin nggih. Yang amun niko dumun hidadane nuenang. Nggih, pamekasane mangkin. Wenten titiang iki dados uang jero. Ring puri kira. Ngiring sapa margen ide. Seberapa kula ide walunate iki. Sane wasi jagat dira. Ide meduwe putri sinunga. Sane mapesena. Ide diak rakno mangali. Sane mangkin. Waning sampun panumanyu. Mini becik itu diak rakno mangali jadi tagil iki. Aradu. 2 gong wis ring palung cokor dewe.
jaga diri sangat ratu. Melahan pesan nino yang sampun siagorot kayo ya
mau sekali purun tidiang mabung wadung ngiring jasane mangkin atur ini kepuni kiringi dona kelinsir tidiang kalintang tamat angin palungguh cokori ratu buang jero ngiring memargi tidiang ngiring atur kiringi dona kelinsir yen kuhu sama yang Batari ane paling kesayang madani lurarung yen montot suwecan ida yang Batari ta jenyak malu nangke inan males dan ada jagae lain kodore nih ada jo makan pijo pangyo paling si malu dan pelit jo kaden pulu ani rarung dokono aja jangan buduh aja Rai, yang jelek-jelekan bayang itu Rai. Nyenek, dauyat, ngawak nyai nyenek. Bisa nek pak ini marane. Dauyat pak ini. Kedalang gelong nanya ngoyong sing si bos krak. Aduh borin tengok bayar pak bagisan. Nang tini nyawangi nyentuh. Macam nang tini tuh. Pecalan tuh tawangi. Ngejual nanti diningin. Oh dong pecele tuh. Oh. Ini. Apa pecalan yang penting tuh gelor nyai sembangan. Parojang bangun nih tawangi. Aduh adi lah miskin. Ini cara mantunin sarmi nah. Masak yang konen, nyapat konen, membantat konen, memanyonyo konen tawanyai. Memanyonyo nih. Ah, memanyonyo. Nyan ke banyonyo. Kurang nih. Aduh, masa ngaya libur. Aduh. Tawangi. Ah, caplo nami Aja bibi. Pasen cetro mungut mungut. Uya tai gelor nyai ditung nyeneng yak toh yang nyeneng yang pasti gong rai ini ulung nih pak ini sing mantun mesarmi sing ngawak nyai mantun di sarmi awalnya itu nyentuh nyen sarmi itu kenal aja sarmi aduh tapi memang aku nganjepon yang dikue 8 bulan Januari pun meriki cuy beleng bawa kewa urang kene uli yang beleng tiang berjejak dan dia menyarian keruruan panahnya aja Bu Ayu pengenanang tiang kalau tiang
orang muda-muda lu ya Puswang. Nek cucun tak gangsar dah kone. Halo, udah mesti kejar gede jak gas gede. Dah mesti lah gede ning. Nah, mak aja iku punya ledak kene pernah video sing gambar sengkin. Wah, bebas go. Wah, muncak aduh, lak li jole jane eh. Belat jam daso lak li. Sing ati lali dulu. Adi go lali. Ija Puswang long newi. Dengar, nya tanggung jawab. Wah, bubur Puswang. Yang banyak jangan lihat kan. Ada bapak do pasti kene ke Kintamani kene. Apa dah ne? Apa dah do? Ada bok sing ingat bo. Di tengah kene Puswang. Di tengah Puswang, bocor yang ikan nulis yo bulan tawangi. Jak di tengah yang kan pesu jadi. Pragina aja walu nato walu kan ngoyong. Be mani sakit awan sakit londo. Melina terus kene ngoyong Pak ngoyong beleng ya beleng gulung kene terus midah. Ya lina ragak puro. Derai. Oh, siago nyai Derai. Darang nih. Yang kal pesu jani bedengan ini pasio bulan latihan jangan mengecewakan ayo semangat jangan siaga nyai kurang panah ketelu ini mau balik matua bo saya nak kencan panah kali latihan harus tampil yang terbaik jadi kan cara itu bila perlu pamok kejar nanti supporter kalian semangat penonton weh thank you arigato. Yang mesti, weh jatuh liku papsu. Weh kata anyang doe. Lengal, pasal ngalujan. Siaga nyai. Lautang. Pusang
ada lauk